To je ta situacija što se toga tiče. Ja sam pitao skoro jedan tekst i u njemu se pominje jedan doktor, forenzičar ili patolog koji vrlo studiozno piše o tome šta se desilo u Srebrenici. To je doktor Ljubiša Simić. I da li je on napisao neku knjigu povodom Srebrenice i nije, ja želim da vas pitam. Tada se pominje u tom kontekstu da je on neko roda sa predsjednikom Tadićem, pa to je možda. Ali me interesuje da li on se bavio istraživanjem u Srebrenici i da li je napisao neku knjigu povodom toga? Jeste, bavio se i napisao je. Međutim, ti njihovi nalazi, on je pravio to što je radio na osnovu tuđe dokumentacije. Na osnovu dokumentacije istražitelja i lekara, patologa koji su pre njega radili, sve to u visokom, i mislim u visokom pre svega, možda i u Zenci. To je prosto, eto, kad se oni bavimo čoravim poslom. I ovi muslimani se bave čoravim poslom, bavio se i doktor i lekar. Oni su odneli skelete. Pazite, one masovne grobnice imamo 3 vrste bilo. Primarne, sekundarne, transportne i tako. I to je nekoliko puta iz jedne grobnice u drugu su premeštani. Prva otkopavanja su autentična. To su ljudi u odelima i znaš ga šta je. I vidiš ga. Sve jedno kakvom stanju je raspadano. Ali kad rovokopač to prebaci u kamion, pa kamion odvede ne znam koliko kilometra dalje, pa tamo zakopa, pa ga onda ponovo kroz godinu dana ili 6 meseci novi rovokopač podigne, pa ga pretovari opet u neki kamion koji ga odvede nekoliko stotina kilometara dalje i onda nastupaju eksperti, kako je oni zovu, koji sad od toga utvrđuju na osnovi ti raspadnuti tela i ti kostura šta je šta. Pa recimo konstatuje naučno veliki saznanje da ima 170 povreda levog kuka, ali 60 desnog i ne može to nešto američko što su radili ovi Amerikanci, Britanci, nešto tu nije u redu, tako konstatuje gospodin Simić. U stvari, cijela ta priča, mislim ta priča o tim telima i o tim nalazima na kosturima uglodani već, sasvim radikalno se razlikuje od nalaza, ekspertize, Dina Meninga koji ima ispisano, i to još kod slučaju generala Krstića, upotrebljavano, ispisano kad koja grobnica, koliko tela nađeno, kog pola, uzrok stradanja. Posle kad su to izmešale te kosti lobanje, pa ispane više desnih kukova nego lobanja, to je zaista čorav posao. Ima još jedan čorav posao, kao tome reći, nekdano sam morao da pišem, mislim u nedjelju sam poslao Radovan u Hag, to su razne demografske analize, oni zovu studije, ekspertize. Ima neka Eva Tabo, Poljkinja, koja je konstantno plaćena i znate, došli do toliko tumbanja naroda, toliko ljudi i Srebrenice nije ostalo 10% Srebreničana. 90% su činili ljudi iz drugih krajeva Bosne. Da jednostavno nema mogućnosti za ozbiljnu demografsku analizu. Oni šupljeg u prazno presipaju i da bome troše pare, sebi beleže te naučne jedinice, nešto u svoju čast svašta rade. Sada je u slučaju Radovana, mislim da će to biti najefikasnija naša suprotstavljena tih besmislenim pričama o demografskim kretanjima i stradanjima, što uopšte ne može utvrditi nikakva stradanja kroz tolikog tumbanja i tolikih migracija. Mislim da će Stevo Pašalić, senator Republike Srpske, profesor univerziteta,
On je napisao 2 studije, to je ekspertize na ekspertizu, s kojima ćemo nastupiti sad u odbrani, u slučaju odbrane Radovana Karadžića, znate da je već počela, pa ćemo s tim jednostavno da se ne bavimo čornim poslom. Ni u prvom slučaju kod onih kostura, ni u drugom slučaju kod demografskih promjena ne može se ništa saznati ni otkriti. Ali za razne kvazi naučne egzibicije su zahvalni materijali. Ako sam zadovoljio potrebe. Toliko. Ništa. Ja se zahvaljujem na posjetu, samo da napomenem da ko je zainteresovan za kupovinu knjige gospodina Zorana, to će moći da u kancelarijama dole da izvrši. Hvala vam. Hvala.